Kasor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kementeri Berdikmi ikatan kekoi kekia Kasor ka jela ke Dr. Maisel Amburin Lingdo haga kasal tu kunailar arajar pausan. Haga jian don lang UMLA ke motat Russian bolongru menteri Kasor ka jela uba Shaklir Wajiri klub lipat ba iki adli ke sub center motat Russian constituency bakini ke sub center ke baka menteri klub play haga ni sngi kintop ikeri ken sub center baka nongkrem sub center. Kementeri kala IT ki nong ilam chong kini ki adli kisnong bikin khap reban bat play ki mau nongrim chong kini ki sub center hagani ki ski laidon lang daga deputy commissioner ki Eastern West Khasi Hills district ka kong Anita Kharpor ki DMHO ka West Khasi Hills district ka kong MK Solia ki nong Sri Sarkar ki patba nologi wei ke Dr. Ampurin habakran hagani ki ski kala ong wala ki ditang ka sub center ru ladadon kam banbu ek ultrasound ke X-ray machine bat ki wei ka Sarkar ka kloben bu nak benta ke jimento ki patba kalau ang gajing e baka Sarkar ke kenduk menta ke gajing duna ke doktor hendaya ke gajing e setang hadin sansnem on laban bu no shadin namar benta usnam on plin no ek medical college ke Dr. Ampurin lakin turu ikilong kemi bikim deban khakun kha yo kala khun swet ki khun namar ka met jong kemi kan kata na gajing khakun kha lakin turu ikipat ba bagi bendal ni ke MHIS card namar kani ke nyarap iki habaki pangki sitam Larangi pai keman berlarangi pet di kecingdon kam jung kipai ba lada hirung haman ke trilian hang ne pos nong ru kei gajing angnod jung kinong song snong jung kejelahin barok oi lada pilit haman ke trilian kabakong sandu kabangi ni juong kadai swa ka kwat kakia lada kikimi kikpa kidon dia kikun kibadang rit ngikwa ba kinhe insan kinyo ikamet kabakwat kabakya kintibri kata gan gajing angnod jongman katriyen hangne po kajela kajungi badi na kata daw ya kabakung Sarkar ni suthu ya gajing don kam kajung kipai ba badi na kata daw baka mangtingka kung mga ongipi laay kambun susu nam ta kakwat kakya ni suthu ban penbit pendiang lut sispa kamde ke basu andre ya kabangidon hakani ka kam ban syakri nam ta kipai ba ni suthu bangin penbit pendiang sispa ngimla andre ngidon kam pa dia kejengsta kamdei tanang ni pos nang weekend andai baro ke jelaki babun ki sub center ki PC ya kabangin nang yo menta andai kumo ong EP ke ni ke jingsdang hang ni apo ke snong weekend lazam da sub center bami kermen hagi senam ki bandang wan inla ya kabangin kintiu ki PC kata kan de ke jing angno jumilang paro kerpang yang kumbulu ke lemeli kadi kecing anglut ya kabangin nangla ya kabangin tip ban kentiu ya kakak kikam ban pendrai kerpang kabede berkakuat kakiak radai tang I sub center ru lada don kam banwan lam ya ka ultrasound hang ni ya ka X-ray machine hang ni ya ka blood storage ne ka jaka ban bo ya ka snam ban pet bakasnam kala ang long jing ai jing em ya kilom kami ki banwan kha kalong ni kalong ka bahak matam ha ka jing pet ki jing kami ki jumi pinda dan kam pan ni ka PHC really dan kam shwa ban penyat ya kani ha ka takalenti ka ban bet ka ban biang mayu I ka jaka hang ni kalong ka balapara paka pura lada hapan penkaya ki kamera nakabenta ki facilities IP ki jing tiapang an IP ki nong tray ki nurse ki lab attendants ki pharmacists
Bat kum ta ter ngin le bet ya ka badai bele. Kuma piyi mentang haki babon ki cakang itu na ya ki doktor. Bat kata kecik duna jom kita ki doktor sang stang kumbasan snem ngin salaban bu syadin jungi. Naman ngin sedang ya ke medical college mentau snem. Pinsayo duna. She's pa ngon ki doktor man usnan nang ne syakman haki sang snem ki banwan. Kabamot nimhap apsyu ya ki doktor banwan siya kajelah kajungi ngin penmihi mangi ya ki doktor. Bat net yang kani kajing ang not kamlong tang banyo nam neban penbor ya ki departments jungi ba day man sedang baik ke medical college mereka day namar kajing duna ki doktor. Net yang kunong sosno yai kersan ya ke surkar MDA ladapi pet no pai no ke kemat seni setai bat syak pensalau hanore yo kita kijing ang nut kinum urlo pilayo i bakata kajing don kam ya kasan perthai kabane kan IAP ya kijing toy kipapon nado pangami na syalong ngandala cross ya kamayrang habang aprat siya kanigajaka ngasngaw kajing simkya kajing kot kabakarpang yang mangan kami ya karat karyang ro ngadi Kementeri Kabupaten Karat Karyang Ro. But ngan saya kendo ya i agriculture officer jumi. But ngan sa syong ban sa kren ban i man penklan ya ki terteng jong kinong red lemar ngayo i kendai po prapo persen na pi gide kinong red kakta naman sim jonga. Kwa mentip kan untuk ligi agri medical skill orang sini. Ila da pim don kamay kabopiang. Siya ay pin perkat. Ia kapuli kaputi kikon. Pimla. Naman kadawa kasutur. Kikon kidawa. Kijing dawa haying kibon. Kajing kamen junga. Mga yui kini kikon kiba Aisha kiba pindeng pozi yangi. Kiba nang kiba stan. Nga trang banyo i bagay kajala kajungi kill bat ngin yo iya kinong song kibala tip kibala nang kibala sta kajinang jing sta kamde ta ukulom lele hakapor mi ka jo piti kimnon kamde ki ai da kamohor jongka ketik me ki em hidup kat ai kitur Reka jing nang kajing start kan yarap yengi banginnya syai banginnya soto banginnya tip banginum syai lambak kla Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 100,000 hadu 100,000 tingka menta philaban yo hagador lai 100,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 100,000 seneng pinyo tang san 100,000 tingka amtang kata kawei ki sopti kadai kawei ki design tang naka benta jongpi wan jet nok loi na maulai moro bat namot pran pon no menta hau khandai saulai 100 san pra hinyo lai pra